pini Karbi Anglong TV9 News kilang aradono phansame kardom pipa jupani. Pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arjupanitha. Santipura Habarlong Sachitan Rehabilitation Center first anniversary amai ke pamanpon. Lason sila dakla khain ko rapli diopani constituency ang kangarlo Santipura Habarlong Rea Chiklo ni phai hini arni Sachitan Rehabilitation Center first anniversary katalon amai ke pamanpon. Lapena so amai long lakhain ko rapli diopani constituency arlo ninga chethai nai Lukere Mesia kahai Sorban Kumar Telinga lapen VDC chairperson aga hai pi Alisteron pi alang netum aluhiaman pen mayalong chitong no si mayalong ardipidun ampor tata dang ninga che thenai arnam lang PKS e aro mai phua ke hai Anderson Tiron lapen arisang ho atumta lasto mayalong aluhiaman pen chitong no si mayalong ardipidun lapen alang netum pen stami VDC sore chipachoi pon ji aphan chithan pon Ampar talang itu pen Karbi Anglong arada phan ke pachinia kenang sot aberta ke lahenlo. Jong si kumania somar mate akorte apo pai a ik stame kangri kangkrang pen. Kachi on idera bang jong si do polotang te ladak nona madra help center kang pupon Santipura long si kachi lang avar saita do uji. Nani tumbang so number long pen nili phanang berta ik tame. Contact number 60024972265. La pen 8133076211 La Sora Help Center along nonamat Chipahem Pupona Bangpu Lake Jokika Siam Kuhenlo Tangte ang ton penaberta lang poniksina Bukajan penaron taro report Karbi Anglong TV9 News Lakha Kraini Puloni Congress Committee asai hemlong indeng pharoi sera phokep Gandhi Jayanti arni katalondun. Patumia da professor kebalom pen Lakha Kraini Puloni Congress Committee asai hemlong indeng pharoi sera phokep rapho Gandhi Jayanti arni pachetondun si katalondun. Lason si Puloni Congress Committee amai phu Surendro Tokbia hinpen Maichari pon Maige phalam thistame alang li Tokbia sang hupensi pachini pono. Lapen bangso Gandhi Jayanti apothak mate akaya lamostame thanpon. Lapen labang so amaelong ex candidate Dorsing singers tame chitongdon lapen Puloni Mandul Mohila Congress amai phi Sarmila rong hang pistame chitongdon. Lason se Assam Pradesh Congress Committee hinpen pachetak pona tengsi Puloni MCC along klembang phu bang phia tumdo anstame methang adhorom arnam chardom si Gandhi Jayanti amahang ke thek arni arnam aherjami chuhangdo bang zolong methanga songa phanani ga che o edera jok APHRC asong pen chi OC India National Congress along chingbedun lapen bangso INCC along akimi ka chipa ogdun mi atum aphan ex candidate Dorsing Sinar pen dengpon si mai stame ni samjin pen pajutpon News Report Karbi Anglong TV9 News KKCA langper hawar mai pen pherang ke amai kangni Karbi Kuru searching room amai chehek pen KKCA mahang ke check arni kidam tang chiti ni phai kritrok arni langper hawar bolong koma ji pachua sai hema long mesen met pen ki pachun ponapotha KKCA langper hawar amai lapen tiri kama mai tum chirum pet pen KKCA amhang Kithek arni katalon pon asai ipachun long nangachurap nangachito duna tumaphan kachuro lapen judun epi nakero alam thi pherang ke thing no lam thi chipaklang pon tu tangtai pherang ke amai kangni pon alam thile arjupon sina News Report Karbi Anglong TV9 News hai kami ni lidum chekle ponglo aji ada langfer constituency long Ilitum ite giding atung kami dak nang cara macitu nalo jalan itu nanti nili hinben curo lo tapi nili la reception committee ahin ben ke kan hijau ni nili sama thawe lo la 16 andeng abang ke nili tum eja semet bet dak nili tum reception committee doan laso asam chong tum an ben nili tum kam
claim cepadupin labang so program ang nilidun pachuni pon paro Ichike biya su tumnang kang loma jokar birong asara tumpen chirok togamai ki pamanpon. Reni pai sir ni jang Karbi Anglong ke perlu bitung constituency alo Karbi rong sopi number 1 patua klamalong bitung constituency Karbi rong asara mai tumpen chirok togamai kang nipon. Labang so chirok togamai kang nipon ang koklaki bitung constituency alo ta bangke chike biya tuma pai nang batbom lapen bitung constituency alo nang ke doduna ningkan nang batbom tanglo. Lapen Karbi akhaya long philangan ta nang chirai dun ta dolo. Lasi lason pen si kachipajok jima chithan chiparipon lasi non pen ke kebe ke chia tum pen chire kinang sot mi changelong le philang churai kompa minang pu lason si non pen ke kebe ke chia tum aphan longle baikas banthok longle bhara pipon longle lopusi terang kya tum aphan nang pachini dun bitung constituency Karbi rong asar amaya tum pen chirok tokamai nang ni ponalong alihiaman pen pen kachitong dun ni jang Karbi Anglong Karbi rong asar amai phu ram sing tokbi lapen pongchun bang bronson tiron lapen prejam bitung constituency aro rong asar tum chitong dun news report Karbi Anglong TV9 news Lakhain ko ratrok duwar bagri Mandar Congress Committee dum patur piponsi daithor Mandar Congress Committee office along Gandhi Jayanti state with all faith prayer and seminar jamik kidengpon Brainy Pai hini suri hini rankor apli arni Lakhain ko ratrok duwar bagri MAC constituency under Mandar Congress Committee dum pen patur piponsi daithor Mandar Congress Committee office along Gandhi Jayanti state with all faith prayer and seminar jamek kedeng Duwar Bagri Mandar Congress Committee President Muthuson Langni pen chari ponamaya long lapen secretary Bhimsom Rong pi pensi aluhi pachini pon aluhi aman peng pen kachitong dun lake Karbi Anglong Mandar Congress Committee Vice President and Bukajan LAC in charge Rataninti Karbi Aron Barim Kurusar Horen Ronghang Lukhimon Agustin Teron Christian Rangsali AG Church Section Ex-Secretary Elison Crow Ex-VDC Chairman Horen Tirang Speaker Reverend Advisors Director AG Church Kendra Beben Chinglok Congress Ayalong Klembang Piatum Penang An Chitong Lunrinti Lapen mai chengchia prang theng piarong ta rotoning tiare deng pen daithor Congress Committee office along theng piarong ta ipon labang so piar nam stame Karbi Aron Barim Horen Ronghang Lukhiman Agustin Christian Elison Crow atum pen arnam arstame ardompon Speaker Reverend daithor AG Church Kendra Bea hin pen Mahatma Gandhi Jayanti stories tame thanpon lapen ke violent de Gandhi Jayanti puthak rotoning tia hin pen thanpon Lapenon kibang GMLA election hota violent election si chipahay pon poputa rataning tipen ninjipon lapen hala purong asar khola turang pen kaning jipon long le khojana ador ke sokke rat ke daithor tan nambi ko ajoksi long le khojana ador ki solo pen ke ningkani siang bong pen chiri si pen parohini raphoke parbikha long pen ke kiduk deratum ke anador ke sokke tul e puta ninjipon Lukhimi Juri Pemongor Singkru report Karbi Anglong TV9 News. Labangke VGR pola magadi. Nali tum tokso lang ni lang len. Haladak tamen il tum kado kaya lam ninje tanglo. Lapen lang tum meeting ke ha ke phado. Hola matipung lo. All party. Sala ke phanang ye kam asebe. Labangke alang tum ke claim ke man mejo ni si angton na patung phanta inghan ke patipon la alang tum long si MP ta dolo
alang tum long si MLA anta do elo MEC anta do anta ka pre ka party ka belo 26 plus 4 tamane 26 elected sari john bank li bank ke nominate MEC la pe lan cha tali belak board chairman da do piklo la an alang to ja kong do eda pelang tum ke claim te khemane alang tum ke keman me ke thek la pen already supreme court da me bang already a judgment pelo ke la so teng tam nilun dak pudun thai la ke la lang tum ke thek ke claim he ka chini ne la so ka sila dak bang ke alang tum long si power pithe ka do ve da tulan no hang pu at ke JSP police pithe military lo da long si do pudi pia percent no phi bang ki chururi chele ni tha tha ni la si hala himanto biswa sharma le pu hai nang kor tha ma kor puji bo mithaning cham bo sone alang ta mu pot ki mandun no ma hune melo mandun de la si chururi chele la halo alama Nanti salah garan lebih nanti so bertanah di kongres sehinkan dalam tangan pora misi song boleh so bertanah ni ko pacin tuin karena bilalam bang putak bang ke dili tum ke hak ceng ani penta la solam same protest la pen a block 3 tamene tum protest dam a loads tame pilo rada tum bang se ning ke hang hene ne la so digital bang se ning dok pine chine rada tum bang ke ni tum long pak na participate donde ta rada tum ke musung jadi pojane si ladak daithor dalam marata town committee bi ditha puni tum pudun lo la pen karena bills tame digital kuri ditha jitu tangka poisa bad derji monali tum sung ji ni tum protest pelo asila solam bang ke rada tum bang tame chirok top do sigini Inudron terang po bang pukisok bang ji hektik pena jokisok kachilang ji aphan chuning ripen kerap kachuhang pon la khain ko raponi lip constituency ka paro ronga gora men sing rong pia ronga me kar ronjon terang alang likit ni stona kisok kachalong lok pena jok kisok bang ji ningkan sira chichim an chichak nang lo la pena bang sok kisok kachilang ji aphan pura alang letung kido anakia dat kisok chilang phan guhatia long stame chilang pono Lapen di Medical College Hospital long stame phong pli an kisul chilang pono bonta kiso abang thangnat ki meyang thek taka vedet ajok doktor atum ki thana tengpen ladak ki un elo pusi dimapur an semelang letum kiso phan chilang nam je phan pachilang nam toy lapen alang letum dimapur an stame kiso chilang pono Lapen kumane bang phubang phijong si kaching honning ki mepen ke sodet ronjon terang alang lituma phan kerap jun jining hang bang do pulute eko number 742301001861 along le humri no nilip chuke lapen harbamon rongpi camera person long lias terang report Karbi Anglong TV9 news bon semet hangnat ke meyang thekta long pot pedet lo lapen Nilito malong ke doana kia dar la penong le pelang anstame cepadoi lablo la sinona por nilitum kiso kachelang dia phanthang na da verse ta avedelo ke chomo we ki jonmo we pencheng lok kisung thektik lo pusi kiso deda hema sor ring ka teron pi pen ningduk mekri meglang pen kaching hon loker MAC po betro rong pi la pen aphan pencheng lok ke EAC kachari ning ki me doctor tuliram rang hanga phans tame kiso kachilang jia phanpura chimi pen kerap chang tante non puthot kiso dera hema sora tumpen kachuni riponalam thile arjipon sin rong chopha chuning ri lo la ni hem sor sita me kiso ri ding pig lo der bo sor lo kiso inke chilang nei an chilang lo go hatti da chipon lo diputa tipli lo chepon medical college long ta इनके मेडिकल कॉलेज लोग चिपॉन दे पेन इनके दिमापुर चिपॉन हुई पो को दिमापुर टा चिपॉन लो देखना उन ये पो कि गुवाहाटी चिपॉन हुई पो कि गुवाहाटी टा चिपॉन क्या देखना उन ये पो कि नितुं के नॉन चिपॉन निम्मो विद्या लो गोरो सा विद्या लो इडी लोग ले टा चिजोर लाभ लो सपुरी टा चिजोर लाभ लो कि नॉन के जोर मो विद्या लो चाइनो को तियन टा चिजोर लाभ लो कि नॉन के हम बी पो नॉय वो पो नॉय फाक पो नॉय कचो पंगरेंग हॉर्मो अंता चु जोर लाभ लो इनके नॉन के कचो जोर जिया सोन सी थांग ता बिलो चु जोर मो बिलो ऐसे एम के हाय
tuli ram rong hang phan churam nang ra bek tha pu ni li hem sor ke su ko an ni lo na si sa bu bi tro rong pi phan ta nang ra bek tha lo ke la ke hai em recharge tok bi banta nang rap tha mo ning ri lo ni li ke le chilang isi mo vidyalo akhorosi long thai vidyalo chilang nei an chilang elo non ke akhorosi ni ke long thai se vilo nili men ki renka tiron pi nili hem sor men ni ronjon tira ke so der ben no men lo rong ki dak rong agura men sing tira ngaro nilip sige parlo no itunge nonge sarpi sarborata vi lablo pul pen la ben thi lablo so se un esi thi lablo ke la non ki ni tumbang tom belo enta do Akor tiang yo dum ta do jana chirap ulo ke chirap ke chirap ulo non ke sudah akor ti la non ki babang ta ke chong da dang se mati man ke thang cholong thek the lo Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi